Bog, ja sam Marija, a ovo je moja Afrika. Šalim se, ovo je Primitivansa, kraj iz kojeg sam potekla, koji me inspirirao da napravim ovaj projekt. Moja ideja je bila napraviti jedan serum koji će imati sirovine koje geografski pripadaju ovom području, kako bi se postigla održivost ovog projekta. Najdraže od svega mi je što sam istrajala do kraja i bila uporna i što u pogledu kvalitete zaista nisam pristala na nikakav kompromis, niti na smanjivanje kvalitete radi tržišta. Još jedna od stvari koja mi je jako značajna je reakcija lokalnog stanovništva na ovaj projekt. Izuzetno brzo su prepoznali da je sinergijsko djelovanje jedini način na koji možemo nešto stvoriti, na koji možemo ići prema plasmanu u inozemstvo i kroz taj plasman u inozemstvu da se potakne proizvodnja u ovim krajevima i da se na taj način poboljša život u čitavoj zajednici. Natječaj mi je zapravo pružio priliku da se fokusiram na jedan prvi korak koji će podržavati sve što želim raditi nakon toga. Eto, ja sam isto prije godinu dana bila samo jedna osoba koja ima neku ideju koja je napisana na nekakvom A4 papiru ili koja je jako puno puta prepričavana uz neke kave. Drago mi je da se na tako transparentan način može podržati neka ideja, što mislim da je dobar poticaj svim ostalima. Ima ona jedna rečenica, onaj citat, gradi svoje snove, inače će te neko zaposliti da gradiš njegove. Meni je ta rečenica jako puno mi je značila i jako me inspirirala za ovo čime se trenutno bavim. Jako sam ponosna na rezultate koje sam ostvarila kroz ovaj natječaj, bez obzira što su me neki putem pokušavali obeshrabriti sa rečenicama tipa ovo to što radiš to je čista utopija. Međutim, ista ta utopija je odraz mojih najdubljih uvjerenja, tako da oni niti ne znaju da su mi zapravo dali jedan ogroman kompliment i da su me inspirirali da tako nazovem svoj sljedeći proizvod.